US Vice President JD Vance chuan Jaipur achanga Washington thleng turin India achwa senta US Vice President hian India ram chunga a omlai khan heng state Jaipur le Agra ate atlo Kuala Prime Minister Narendra Modi po in muin Jaipur Airport achangin abik liawa special aircraft mangin Washington lampanin aho Puvens hian anupuile fa pathumte ron ho nen hian India ram hi April ni somni pakhat zat khan an lo thlenga atuk April ni somni pani khan Amber Fort lo in heta hem program an ne na hmuna mi puite ma a chuan India le USA in lai chin na lampang chungchang a soibok ani Vice President hen US ina tuna a tariff policy a India ram ne na olsam zok le India tan po a hlok pui thei zok tur ro man na sang an soiduna Prime Minister chuan US ram ro pui ani thu soin India ero chu aram la thang lai la puitling cha lo ani na lai soilangin rampani ta chu anin lai chin awanga hlok ve thei turin adu thu alo soi ani J&K rammi ta chu Pahalgam terror boy na chuak awangin US one do not travel ti thu chua asiam US Department of States te chuan aram mi pui te chu kilometer som ai hnai lo tura thu chuain he hi achan chu Indian Pakistan border a boy na chuak theiwanga indral rin na atan ani a athu chua a hian a soidana taka phe chuan due to potential for armed conflict atia hemi omza chural thuam manga inti boy na chuak thei thut ani ti na ani Indian le Pakistani te hi India ramzelen ma atang to po khan sa khwana an lo awanga inti boy photo an ni a he anin huat na hi Muslim le Hindu sa khowan tu te inkara hian ani tlang pui Pahalgam a thil thlenga wang hi khan Pakistan chuan bailet na diplomatic measure la in India ram de na anin rin na ram le airspace chu khar ngal ani a Indus River a danglam na a om ani chuan hei hi indo an du ti na anga an ngai tur thu Pakistan chuan a chwa bokani he thil asoi omja chu Indus Water Treaty kumsang khazikwa somruka anin rem siam na kha ani a he hin rem siam na hian India le Pakistan in Kara lui luang bis ravi le sutlech te chu India ram ta ni in Indus Junub le Jalum te chu Pakistan tam anni a rampani te hian andu ani chuan water project te po siam anim phal sak ve a amairo chu rampani te hian du le dan emo phalchin emo anin siam sak ve thung heng water project tun thlenga shat te chu Salal Dam Tubul project Baklihar power plant Kishan Ganga hydroelectric plant le Rattle hydroelectric plant te anni he treaty hi rampani te inti buaina le indona kara man a manala ni sham zela rampani te chumthum ngot anin do nuwa po an la zom sham ani Indian administered Kashmir a police te chuan thole ni a mi somni paruk te thi na thlen tu te Pahalgam ataka in nam hnoi rin hlel mi pathum man an nei to thu soin hengzinga mi pahni te chu Pakistani an ni thu an soi India chuan ma la ngalin Pakistani ram IO te chu New Delhi a akau ngala rampani te inti buaina kalzel awang hian engthil nge anrel don thiat alenilo Voin Khan Indian Prime Minister po in athu soina a heng Pahalgan ral thuam kengmi te hi khovel top thlenga po azon tur thu asoi ani he thil hi the resistant front in ti te chuan an pol thil ti ani thu soin an thil phu chu India khwale tui Pakistan a khosa le peng te chu hotura andu wang ti in democratic change danglam na a thlen pha thu social media kal tlangin an soya Punjab Police Protocol Officer Arun Mashal chuan Indian News Agency te nena waga atai border kharto anu nu khan mi somni paria Pakistani nationals chenkhat te chuan India ram an ho thowa anuwa mi zale panga Indian nationals te po chu India rama an hole thu asoi Indian Home Minister Amit Shah po chuan all party meeting partition chan ami member zong te chu in mukhom turin thu achwa a heta hian India chuan engtin nge Pakistani hi achan leta mi puite nun ti boilo zonga ma alang dan turte soi horin ani President Trumpa chuan US federal workers te chu olsam taka ban an ni me thei to nan an na tho ni na te chu asiam chale
hei hi a om zia chuan reclassify siam chat le na ni na ti danglam na social media lama president chuan career government employees te chu policy lampang na an thok ani chuan an ni chu schedule policy or career ti an ni to ang atia he thil hi Trump administration in a thil kal phung thak danglam atum ta zinga mi ni in employment classification an ti danglam na chan po federal workers sang tam tak ta chu mass layoff all some zoka asiam theinan he hi anti ani ati state changshang in Trump administration laka thubuai tan the lut state changshang in Trump administration laka thubuai the lutin a tariff policy hi ti top turin an nge na heng state thubuai the lut te chu plaintiff ti in lotar mangdo in Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada le New Mexico le New York, Vermont tani in April ni somni pathum khan a tariff policy chu ti top tur le he thil hi dan kal ani mai ba ka American economy ti chevek thei tur thil ani awangin khongai taka he tariff policy hi ti top turin ngen na hi an the lut ani Hong Kong chuan Cardinal Joseph Zen chu pop vuina atel aphal sakdon Hong Kong a Cardinal Lartak Joseph Zen chu Pope Francis avoina tour Vatican City lampanga kalturin Southern Chinese City khopui chu alchwa san aniti a secretary in Wayne Khan Associated Press chanchin bumi te ashil Pope Francis hi mani loka boral ni in kumsomrat le pariat ania avoina hun hi Vatican City a Indrin ni dar soma hian nei anidona chato chena chuan shrai tular tak tak ram sang sang ami te kaltur an tam hle a hekta kal lo tur zinga lar berang chu Russian President Vladimir Putin hi ani do berome konga po hianin China IO in China Catholic te ho IO in Vatican City a chuan kan pop thianghlim Francis a vuina hun han mang turin aram China chuanin a phalsak ani chu Trump chuan Supreme Court chu an thuthluk na siam ma in transgender te chu sipaya tang thailo tura thu ti tuturin ange ngon le ani e he thu hi tuna Washington DC lama thu buai omlai chinfel tum mek ami ni in trans hanti ya mi pa emo mechia ani na nilo zonga in siam danglam tir ho ti na ani a hetiang mi te hi ani na gender diktak siam danglam ani awang tak hian a enga hian nge thuntura a eng mi tak nge anni shat a har pha hle a hetiang ma ni na alung oilo awang hian America ram hian buaina sang sang ato nem pha em a tuna me chuan civil case chi chau nima se thildang poile lian tham zo ka po anin rol tran ta fo me hetiang thu boy ang deuh ang hian LGBT community te ina no pangsikula anzertir tu le khabu duk tak lo pui te nu le pa te na andu lo awanga tuna po buaina nei mek ani laya military le zel ramveng him tu tura kan ti le laklu lu chung changa ru ti boy tu anni le mai po hi a ha thak thokhat vi ha me mecha emo mi pak emo kan ni emo engang po in kan ni na a lung oilo po ni ila kan ru rongai twa na kan thil lung hi apoi mo emema hetiang lampanga harsat na neite kan lo omani chwa midang telak atanga in thlashung lovin chanpuina om thei to pot chu mangtangkai ve zelang che pianpui tak tak ma ni du wang ni mya lova hetiang ru rupu kan om tak meu laya influence awanga changkan nai na akentel kan ti mei awanga mi niveta anga in ngai tlat na hi a om thei tak meu ani champuina ban te hi apoina omlova pathian thu zonga han lak po ni se kan taksa ai ma chuan kan tharau hi ingai thwa masa zel zo kang u he khesia ngai to cha mek ani chungin president chuan adu thu ati chang emema trans te awanga mi pa ngai te ina an heng mi te engkima kan lo shethiama kan lo kenzel hi dam chhuatna mamove tho tan chuan mani luzorna angtlukani achan po an chan puala an lungoi to lo chu thushan thildang le a zela big treatment base ran chunga thil ti tu te hi chu an zinga mi an tam awang hian tran an lo to lo tran hle khotlang ta na mi noksak an ni le tran mek ti hi in she chhuakin an lo ti ve thei te hi thokzokin mi pa ngai te kong lo dal ve zel hi du tok ro se America ram ang ma hetia community ngai poimo le malak puina saram hi he khovela hian an wang hle ome hemi awang tak hian anin la luling emoti tur mein thilpa ngai thleng zuktik buai le danglam vek tum hi in tluklana du ti sia chuan danglam big an ni na anga mi pui te she thiam na hi
du tok se apangai mi pangai satlia ve te ina kan lo tho ve reng ho hi chu ti buai lovin har sat na siam to lo sham se a chazok ngatang ti hi mitam takina anma ni community chunge mi te po ina an lo ngai dan ani to hial ani tuna chan Mizo News lampang kan lo ngai thlave thunganga sarkar na thok khovin voin khan healthcare scheme thara sarkar na thok te chu telve lo turle an hlo po chu kat sak lo turin chief minister an ngen Federation of Mizoram Government Employees and Workers Swan Universal Healthcare Scheme Noya Anlo Chukat Saklau Turin Chief Minister Angin na Anthe Luta Heng Sarkar na Thokta Chuan An Polina Alorel to Angin Sarkar na Thokta Chu Tilve Lo Tur Le Anlo Te Po Chukat Saklau Turangin na Anthe Lut Ani He Healthcare Scheme Hi Akalphung Le Raman Fellow Ani Avangin Anlo Rel to Angin Healthcare Scheme a Sarkar na Thokte Tel Tur Chu Tel Lo Ni Se Ti In Amairo Chu Chief Minister Office Changin Hun pek an lani lo thu an soya kalpung fel lo chunga he scheme an man hi an du lo hle a dananga malak tum in an ngen na thelu chuan omzia anei lo ani chuan court lama po an kaltur thu an soi ani he healthcare scheme achang hian mi engemaw zatin en kol na chu trum thum pek chwa ni in ama seber chu April ni khat khan pek ania in en kol na sen so hi damdoi in som thum panga a Vaibel che khat noi kwa sang ni zali somli pakwa heng seng so hi hospitala pek sak ngal vek anni a damlo ta chu an ma ni poisa ngai lova pek sak vek ni in inshil fiana le siam chat ngai te chu siam zel ani thu don ani Mizoram sarkarin bu changphai chimluanga ramthar zaw panna leido mek chu chawsan tura Assam Forest Department te in thu an lo pek chu voin khan MZP in an enfia Assam Sarkar in Mizoram chunga thunei atum fo chu sha thiam har anti thu an soi ani MZP General Headquarters right to te chuan an President pu H Lalthiang Hlima Hovin voin khan bu changphai hi tlo in thil omdan an enfia bu changphai atanga ramzaw panna chimluang leichu atho thattolo awangin Mizoram Sarkar in minor irrigation noya RCC mangin lei ado meka bu changphai khomi te chuan lo lo ram ne in hi an eile barzon number ani bok Heng lua lo ram te hi Mizoram Land Revenue and Department Settlement Noya nei ni in chia po Mizoram Sarkar Noya pek vek ani boka bu changphai ram VC pass nei engamozat an ombok ti in an soi Mizoram Sarkar in heng lo nei tu te mamo le ado mek hi Assam Police le Assam Forest Department te chuan Nimin Khan tlo in Assam Ram chung ani thule Assam Ram a na thok mek chu ti top ngal turin thu an lo pe a Hailakandi Borsap in state order achwa ngal thu an soibok hetiang Assam Sarkar in Mizoram chunga Mizoram Sarkar in ma alak na ado dal le thunei atum fo chu an sha thiam lo thu an soya MZP chuan ram le namdo dal tu chu an thei topin an do vezel don ti soin chimluanga ram thar zaw lampan na chu arang thei ang bera do zo ani thei nan le dana ma an lak zel tur thu soyen sarkar malak na po uluk takin an thli thlai zel don bok ani thu an soi ani khazong kha chanchin thar kar soi thei ta chu nita a important se kalome